Christianity hi uthong hamun nu super是这些，哥们儿hi没着嘞，这是一他啊 speech 里个到我 emphasize 这是啥吧？哥们儿hi Christianity hi 我都不让你是去那边走。Society 说是 community 说是 state 说是 country 说是。米接别个还古达是，别不是欧盟啊。我一个我对 historical facts 那种，我根本了那些大嘞talk么子。The fear of the Lord is the beginning of knowledge。你不是一个套出来，我是了。这个呢，我们 Christianity 我是了喏 education 不包，就是今年不包 development 不包就是，我是我的。For example, Great Britain को ही, America को ही, Korea, South Korea को ही, वो को तो ही को पैसे, ही को ही एक America ना world's #1 economy, superpower ले बा, तो जले ऊँचे से चेन्नई जो #1 थी बा, #2 ना Great Britain थी में दिशी, #3 ना North Korea थी में South Korea थी में दिशी, ही को मत ही Christianity वो निरानो, कम न तो शेज़ ना ही को मत ही ज़बावे पावे, इताली पुगी मुझे बाबा, South Korea को ही तो पूछे कम ये सिलेंडर से, टीचर समरी भूमि जितने से, Second World War नो लेनो उकोवाट सोज़, उत्तरजिशे मो उमाशे मोज़ उमिनी चवान जापान में बोले उमिनी वान लकमजियर कदा उको कुम्न पर थज़ज़ ना within 30-40 years डॉलर से ही economy #3 ले शुद्धाप्ती दज़ ही कमते ही कुम्न पर क्रिकेट पे ले ज़ज़ कोशिश मौसम So for example in the context of Nagaland Naga mituzli hizoshi उको तो पैसे दे Christianity ही वो आओ मी तो ज़िले निरादा ज़े उको महाशे चेस चेने हम तो उको चे वेको खुदा ज़े सुसली भी को मो मी पुपुपु चेक क्रो पैसे दे रना तो पो Christianity निरासा से था मी चे advance खुदा ज़े चेक क्रो शे सपो ने चेक क्रो वो converti rasa sekoso tuzo permerkeda ze hiko hipeno ungoze mo hiko hipeno uko ko habuzo she mode kumululu she kumulu ko tholele mosta hai zthoma thok ku mosta hai such as relax tia tho this is iliba mo thak ku hiba ozo she realization period puda tho retrospective introspective se mi mulku thozu mi vele mo u hibida mostele u zu tomatoda u mulku mullu hi takko thong da mostele kom no prokrikem pele hi mo hachi ke ho hozo de le is u ko mi propose is u ko wake up call bu zo tho is just lila for example tapora zo shi u ko pesede ku hu kel tino u mo so tho ka san ku hu kel dio sam kroko zo mo kel su go zo mo Zokra keltia. Saporaz lukuzoshi kuhukel zoze mashelim hanele hamutili development le mijeve kudo. Neko sa amulimo neko to neko hule ki peste. This muliku to da zumi spin veda yule this is ineko che pasa. Tha bahoi u culture exhibition program buhi team crab was he bize unme crabo unno ulije buda culture hi pubuno ko thaz utspumi hatoli pedan trus hatoli pedada tede ulkemi yerba yes we have to revive our culture culture so revive timos buzo ale pupe Trusulu Salado, Susukini de la Supamada, Uluyo. Ale Ta, Urami,
75 years Christianity li neko mature suno ba hoi culture hi revive ti busuno u Christian mi context le poboda ze hi pe busu unur me kremo hi ora mi to me krada tho untile ale chakasami hi ipo sazu buda chakasami hi ko hi moi nagami hi u khbekene u phetizuko nasuko ligo hi lu ko kasan culture le ludayo ale hi lu ko culture mo when we talk about culture it is very vast your eating habit is your culture your image is your culture your character is your culture the way you roam the way you do things in the morning your daily routine is your culture no u chakasami true culture do with that true in Chakasan culture the inborn qualities we have are the fear of the Lord, straightforwardness, honesty and hard working. Nagami kakami ko pezi Chakasami ko suya kusule suya vemule sibino okopia mo Chakasami peze zutoma thole oko kumnu prokrim peole betimi foyole mo oko hard working le sibino mino uchakasami hi recognize tiole sunano tha u cultural hi when we can keep alive our traditions our the things we wear our dances our songs why don't we keep alive our true inborn qualities and Chakasan culture? That is the fear of the Lord, straightforwardness, honesty, and hard working. Uko inborn qualities, Chakasami inborn qualities, he biziko he. Kumna prokrimi peyo, he kinimo, just bayo. Pitimi foyo. So sa zutoma tori. So sa hatize usur, hard working he, inborn qualities. Mo uko ko hobui tahi ne je uko sukos rekrahit reklalas de sukos rekram madahide mo uko ba hoy I Bible mulio I believe in God karami nuda kunu mirada do tino thomada utus su pepe uzozo do tho usulu ta uko mutu Chakasami hi backward tiba ale pohabu uko hikohi ukoleti hikohi thuzu dumojo pohabu mo pohabu se naga mythology uko hi most advanced po pazo do tho usulu yo ale hikohi ba mo sa se bible thoma she so wore do usulu ale bible thok ma zo voko to no hikohi zo ho usu ine ko je pasa mo tha munude zuku puponi ba ale pomo cho hidan oko cultural exhibition le voda be ko tho pe kanam le timu ko kuma ma da za ne ko he ho da I he ho zi za tho sha da timo az she za da ale tha ba hoi 75 years of Christianity celebrated le kun nu po no job suno urami khatz nani ma she ma le jese chenele jotho jmele ha ko hole bobe ka hanoni mo I akanele I mo achako ko sulhe tha phatole ka lakna ka sasa sasa thono nenize liti sherezoze nego urami nego ba hoi liti shezem pa nachiko ka da go se zihi zitili hits bi mol ti ze unmo uni encourage this mo smo zini na she ka ne kri ka sasa do mo te hi koi mokila no nego muza zpo phel ti che zukrobu popotso mode medishi moi poki yeri medishi moi urami nego mo po medishi nego tho lugami je na ko zawas de za Umtama zawe